Baphathi kanye nelibandla lebacondzisi bemsakato wetitfombe iEswatini TV bangenele umhlangano sikolo weliviki lonke lapho khona bafundziswa ngekuphatfwa kwenkampane kanye nekwehlukana kwemisebenti yebacondzisi kanye naleyo yebaphathi. Ngekusho kwemphathi weReady lengiyona iqhuba letifundvo Dr. Sikhomba Gumbi, phambilini bekuba nekuwebhana etinkampaneni emkhatsini wabo bacondzisi kanye nebaphathi ngenxa yekuba bete lwati lolwanele. Gumbi bekakhuluma kulo mhlangano sikolo lubanjelwe ehotela eSpiki. Dr. Sikhomba Gumbi wenkampani iReady lecashelwe ukuchuba letifundvo uyachaza ngebumcoka balolu hlelo. Sikhuluma ngale corporate governance. Sifundzisa, siyachazela laba bacondzisi balo Eswatini TV ukuthi yini umsebenzi wabo wehluke ngani kunalo webaphathi labacashiwe labeta emsebentini malanga onke kuze bangene ukhanza sebanyatselana. Sibachazela ukuthi yini tinto lokufuna batibuke nalokufuna babotibuta netinto letitawubati inkhomba ukuthi umsebenzi uhamba kahle noma awuhambi kahle. Sihlalo welibandla lebacondzisi beEswatini TV Amos Ngwenya uthi letifundvo tibavule emehlo kulokuningi ikakhulukazi ngendlela lekufanele basebente ngayo. Lo mthetho lo wakha lenkampani kahulumende uyatsinga lokusinathi ukuthi manage njani iboard so that into khona ku understand lama issues abo oversight lekuthi nje bayona ifunctiona nje yini yakhiwa njani. So lo mthetho lo wakha lenkampani lethu lokutsinga lokuthi emalunga akwati lokho aku-understand ke ukuthi ku-conduct kanjani imihlangano eboard emaphepha lungiswa njani netinto-ke letingavikela tivikelwa njani. Umphathi weEswatini TV Mlamuli Dlamini uthi lo msakato sewuthuthukile tinhlangothini letinyenti ikakhulukazi ngoba sewuyafinyelela nasetindzaweni letisemaphandleni kucinisekisa ukuthi live lawo onke emaswati liyevakala. Siyazama nalokuthi nathi vele sisebenzisane nato tonke letingoni teknolohlukana ngokwehlukana kwalesivele esikhona la Swatini siyaqinisekisa ngoba ngathi nje itolo mhlawumbe kuke kwashiya kancane but siyaqinisekisa nalokuthi asingagcini lembabane nakalobamba nakamanzini kulokusebenta kwethu but asambe sitsinze tindzaba letilema emphakatsini letilema ekhaya live litawubona lonke ukuthi labasedolobheni baphila kanjena kulokwendekala kuhulumende nasedolobheni but siphume sinalema emphakatsini nakuboshifu naletinkhundleni kutothi liswati nalibuka leSwatini TV lati ukuthi live lonke yini leyendekalako. Kubika Thabiso Maphanga ngina Smova Shongwe esehotela eSpiki. Libhange iFirst